Ke pūli he ponai, lima e whahitapu ne toi ke whakatūtālai tau hikianga ke he tohi whakawe. Ua miliona tā lāko fua ki ai mai whakaholoanga Now Trust. Mo tau hikianga ke lāta ia mo tau Niue Exemption Visa. Whakaalawhalahi atu kua koe sta pāwihi, hānei ha tau tōla tau walatala tutupu ke lāta ia mo pūli he ponai. Whakamua koe tau whakaholoanga ke lāta mo tau whakatuwhono whakalata ne whā ke whakahui e tohi whakawehe motu. Koe lima e whahitapu ne toi ke whakatūtāla e tau hikianga nei mo tau tangata tō lioa ki atua i ke whono ke pule ke lāta mo tutuanga whakahiku. Koe whahitapu ke walua kia nei mo e kua whono i ko misi haka he tohi whakawe he whono ke pule mo tau maanga muta lau, tuapa, liku, alofi tuke lau, awasele, mo e maanga ko hakupu. Hanei tau walatala ia. Mai longa e BCA News e tau manatu mai he whalo tau tangata he tau maanga ni ko a whono mo e ko misi haka he tuhi whakawe he whono ke pule. Pe he whalu, nā kei talia lau tōlu ke malikisi hake e tau tau ngahua he whono ke pule mai he tōlu ke he whae tau tau. Pese ni e he pehe whakatu whono kai nā kei loa e tau mga aho ke tau si tau ngahua, kai pehe tau manatu he whalu tangata, ka ono ke tau e ke pule ni tūka tofa ke whono ke pule mai whono i ki pule he mga aho nei, kua lewa whoki e no nofu he whalu he tau kotawhanga ia, si nā kei taili tōnu e lau tōlu ke he talahauanga ni pehe koe nā kei loa e tōlu tau. Ke he whalu maanga, tokalonga kua talia ke he hikianga he hingoa mai he Premier ke he Prime Minister, moi ke hikianga he matahingoa he matakau sivitupe ha New Zealand. Kai ua e tokalonga he tau tangata ki he tau hikianga ke he numela he whono i ki pule, mo e tau ngahua he whono i ki pule. Kua whaki ai he whakatuwhano New Zealand mai matangahua ni whahingoa ai koe Niue Ocean-wide Trust ua e miliona tālam. Koe taha he tau whailoanga he whanonga he lilifu palimia New Zealand, koe lilifu ko Christopher Luxon, he tau whahitapu e kua mole. Ko whiawhia lahi e matakau ha Niue Ocean-wide, e takitaki ko Brendan Pasisi ke he taulanga matai tupe nei, ko fuakia e ke lata mo tau whakaholoanga mahuinga nei, ke pui mo lewe ki e tau walatahi ha Niue, mo tau tufunga sia ke he tofia mo moana puke lahi ke lata ia mo atu hau ano iha. Pehe whakatuwhono New Zealand, koe fuaki tupe lang matai mai Now Trust, mo lango matai ia ki halau tōlo tanga hua pui ke he moana mo tofia, mo e whakanumela taha e tau lango matai mai tau maanga ne hongofuru mawha ha Niue, mo e whakakatoka whakamitaki e tau palananga hua halau tōlu. Tō tahi whakaue ke he whakatuwhona New Zealand, mo te tangata New Zealand, ha koe tupe lahi nei kua mai ka lau tōlu ke fuaki mai, ke lata mai mtanga hua Niue and Ocean-wide Trust. Tunga e nei loa te tōru koe mtakau po ke mtanga hua nei koe mena fō koe la ia e whakatūpi ia e taha trust ke he moto te tōru kai ke ko onono te tōru koe mena tau se whakalataha e whakatu whono hia whuki me taha non-government organisation ko Tofia Niue. So the partnership ko me ke tau se koe whawhitu ianga ia. Tunga ia, koe amanaki kua ono mai wharu e tau motu ne whai whawhitu ianga mo Niue, tau bilateral partners, ke kisia, koe kua ono mai New Zealand, mo kisia lau tōru, kua aonga i ngahua nei ne tau si amanaki ni kua maika lau tōru ke whai māmaanga, pia ni moe makona lau tōru tō loto ke pehe koe mana mitake kua tau si Niue kua kese e tu tanga hua he whahe whutuwhana New Zealand ki ai, moe haka lau tōru si kisia e koe aonga lahi ngahua e ne tā mata he a Niue moe mtakau Tofia Niue, si muka lau tōru ke fuaki mai tupe lahi pihia. Koe fuaki tupe lang matai ha New Zealand, koe fuaki se halau tōla tau manatu, ke he tau whangamena ko manako ke whakaonga kia e tupe nei. Whakamama mai e Brendan Pasisi e whalo tonga hua ko manaki ke whakaonga kia e tupe nei mai he whakatuwhano a New Zealand. Ki sia fuki koe tupe ni fuaki mai New Zealand, koe hae e wharu mana ne puake lau tōru ke whakaonga kia koe mena lahi, koe langamatai ke whakatū, e tau whakahaloanga he matangahua Now Trust. Pihia
foki ke kamata ke e langamatai atu ke tau whakatakotakaanga ngā hua ko whita he tā mata he mai he hala tunga ia e tau palana he tau maanga te ki taha si muka he mga honei ke kamata e langamatai atu ke tau tangata e puhala tupe ke tau maanga te ki taha ke langamatai ke whangahua I tau palana ngā hua ia halau tōru hangau ke kuikuianga, maliwekeanga ke tau palatahi halau tōru pihia mai whalua hamana foki. Si wenei ni whiawhia lahi kua whaitupe pihia ke kamata ke testa ke Now Trust. Koe aho flaile he whaitapu e kua mole ke he poko VIP he male wakalele. Ne whilewei ai Lilifu hukui mai he whakatuwhono I Apana ki Niue, koe Ambassador Lilifu Makoto Osawa. Ko fuakiange e hana tau whakaholoanga ngā hua ke he Lilifu Palimia ko Dalton Tangilangi. Ko whakailoa ai he whakatuwhono, pesi ni he ku e ahiahi mai hana ke he motu kai mahuinga e tau whonoanga ko whakawhita ia ki ai. Mo I tau ikipole ko Lilifu ko Esa Mona Inu sipihia e hanga ikipole mai patanga tu whahinga hua mai tau tangata ko Lilifu ko Maureen Melikitama. Pe he Palimia ko Tangilangi ko mua atu e mitaki he tau whehanga ianga he motu ko Niue mo I motu ko Iapana mo I amana ki lahia ia ke whai whakatutalaanga ke ka whinatua ia ke he motu nā ko Iapana he mahina ha iulai. Koe mga ho pongi ine nei, kua fuaki ai foki he ambassador he motu ko Filipaina ki Niue, e hana a tau whakaholoanga koe tau credentials aia, ke he Lilifu Palimia, Dalton Tangilangi, moe whono I ki pule. Koe Lilifu ambassador ko Kira Christian Dangnan Azuzena, kua ahiahi mai aia ke he motu he mam he ahui ni awhi. Koe hana mui ngā hua he Lilifu nei, ni ngā hua ia ke lata I me tau motu I whāfo, he motu nāu Filipaina, tali mai he tau taihawi hiwiseo, hiwung fulmalima. Ngā hua whoke ia, mai tau matakau ngā hua ke embassy I Roma, he motu ko Italy, si piha whoke ia ke embassy I New York. Tō whakatūtala ai, hangao ke hana tau whakaholoanga, whihanga ianga, he tau motu neua, mai whakatūwhono Niue. Ko ia ni maua ia hana tau whakamailonga, ko Bachelor of Mass Communication, mai heaonga pulotu he motu nā ko Filipaina. Ko ia ngā hua mai he ofisa I Wellingtoni. Ko kamata whaka ngā hua I tau hikianga fōu, mo I tau tutongi ko whawhasi ke lata ia mo I tau Niue Exemption Visa, ke lata mo I tau papa o whenonga, po e whana whenonga he tau tangata Niue, si pihia mo lau tōru ko tonuhia ko I tau permanent residence. Whakatūtala ia BCN News, mo I taki he ofisa mai tau tangata o atu mo I o mai he motu ko Margaret Siosi Kefu, hangao ia ke tau hikianga nei. Whakamua ne whakahingoa ai koe Niue status ka kua hiki he tau mga honei ke he whakahingoanga koe Niue visa exemption. Koe tau stika nei mai ki ni ke moua ki he ofisa mai tau tangata o atu moe o mai ki he motu Immigration Niue Office. Koe hikianga ke uaaki hangau ia ke he tau tutongi kua whawhasia I ke lata me tau stika nei. Hikianga ke uaaki koe tau tutongianga he tau stickers nei. Koe mga honei kua tuku ai ke tahe seo tā la ke he tau tangata he nonofi Niue, ke lata mo lau tōru ne ho malima tau ki lunga, si ko lau tōru ne ki lalo hefe malima tau, koe taki limu ngufure tā la. Ko lau tōru ne o mai whawhi Niue, tahe seo limu ngufure tau tangata ho malima tau ki lunga, mo e fitu lime tā la. Halau tōru I lalo hefe malima tau. Mahui ngā fōki ke lata mai loanga he tau tangata Niue ne no nofo atu ke tau motu kehe, ke he tuanga koe tonuhia he tau tangata po ke whakaperitania koe Niuean descent. Koe Niuean descent, ko lau tōru ne whanawhanau mai he tau mamatoa ne whai toto Niue. Ha mautoro he mga hone koe ngā hua ni ke he tōru e generation ki toa mai he iakoi. So, tunga pe he kokoi, ke hao matua, ke he hao atau matutupuna. Ka manako e tau tangata Niue no nofu ke tau motu kehe ke maua e tau whakamailonga Niue visa exemption nei, hahai ai e whalo tau mana kua lata ke mailonga. Koe masi alo tōru ke o mai ki nei, whito aho alo tōru ne mai ke o mai ke apalai ka atunga whamahani, ke whakaatama tōru ke process alo tōru atau ono ka ha ke
tunge birth certificate ne need ke tamai, he hana, hana matua, pia ni me matutupuna. Mo loi tonu ha mo to ohi ko tangata Niue ia. Ke lata mo i tau tangata motu kehe, ko maua e a taina, mo i tonu hia koe permanent resident, ko whaitutongi foki ko whawhasi ki ai. Koe stika ke lata mo e permanent resident, na kai koe mena fōua nei, ko whitāna mo tōre whangahua e stika nei whakamua, ka koe tau whakasino ni ne keke. Ste koe tau stika ua nei, ko whai tuku te mautoro whuki tau security features ki sia ha o koe ha Niue ni tau stika nei. Koe whai totongi anga whōwhuki tau stika nei koe tahe se o tāwā. Ke lata mo lau tōlu tau tangata Niue no nofo atu ki tau motu kehe, ko i whitu e aho ke ngā hua ke ai tau ofisa ke onono ke tau papa whakamōli aho whanau, birth certificates, mo tau tohi whano whenonga, tō kisia koe maua na kai e tau whakamailonga Niue exemption visa. Ko whakaosi toi e tau taunanga ke lata ia mo tau anga whakamotu mo tau tufunga whakamotu ke hongfulu matulu aki ne whakahonko ai ke motu nā ko Hawaii. Ko e matakau tufunga mo i koli he motu ha Niue, kua liliu atu tuai a lau tolu ki he motu ko New Zealandi mo e amamanaki ke liliu mai he tau aho i mua. Tohia ai ke ha lau tolu a tau whawhanga papa, ko e tau matakau ne kua whita he mautali ke liliu mai ai ke he motu hongo fulu aho, he no nofo atu e lau tolu koli mo e lalongo ke hukui ai ha tau tolu motu ke he motu nā ko Hawaii. Ke whalo tau walatala foki ko whakamōli tuai he whakatuwhano. E tau katoa whaanga mai tau matakau ngā hua, ke tau statutory boards. Kai nā kai la whakailoa ia e halau tolu a tau hingoa. Kua whakailoa ai he aho tuloto e whahitau pue kua mali, e tau matakau whou, mai matakau leweki ke tau whakatau koloa, koe price control board, matakau leweki he tau teneta, tender board, matakau telecom Niue, sipihia mo matakau whakapuloa BCN board, moe matakau ke lata ia mo e tau kawa koe liquor board. Tō kamata e tau katoa whaanga halau tōlu he aho taha he mahina haiulai. Koe tau ngā hua kumikumi he taha whuata Niue mai i New Zealand, ko ia ko Rob Luisi mai he aonga pulotu Melbourne University i Australia. Ko hoko mai paua ke ki Niue whahita pue ka male, ke kamata e tau kumikumianga, hangau ia ke tuanga he tau tangata Niue. Ko lau tōlu nena nofo he motu, sipihia mo lau tōlu nena nofo mai he tau motu kehe. Mo e tau tau whianga ko e tau tangata Niue, mo e tau anga he tau tangata Niue. Talahau mai a Rob Luisi ki a BCN News, nā kai longa e tau koloa tuhia pauaki ke tau kumikumianga he tau aonga pulotu. Hangau ia ke he tuanga he tangata Niue. Ko mena ia ko manakua ia ke langumatai ke whai tau whianga mai atu hau fōu. Hangau ia ke he mui he tangata Niue. Peha Rob uhoakia ia ha koe langumatai he hana matua tāne ko Nevo Luisi ke he whanonga mai ki nei he whahitau pue kua male ke whakakisi kia ia e tau mana kua lata ke mailonga ia koe tangata kumikumi mua atu fōki ke whilewe ia mo e tau tangata he motu mo e whakatūtala mo lau tōlu. Ko whiawhia fōki ia ke ta mai taha whuata Niue e whanau ke he motu ko New Zealand ke tau whakaholoanga kumikumianga nei ke kisia mo e whiaki fōki e tau pulotu ke he tau whanga kumikumianga pehe nei. Talahau mai a Rob koe halau tōlu a whanonga mai ke he motu ke whamalolo e tau whakawhituianga ke he motu mō lau tōlu nena nofu ke he tau motu kehe. Ha koe halau tōlu a tau matapatu ngā hua ke lata mō taonga he tangata Niue sipihia mo atu hau tupuhake. Ha kua whita e he kamata e tau whakatūtalanga he komisi haka he pepatupe he whakatuwhono ke he whasiwhasianga tupe mai tau uawhi uafuma whā ke uawhi uafuma lima. Ko liu fōki ke ono ke he tau ngā hua he whalo tau whahi ngā hua whakatuwhono ne kua tuhia ai ke hoko taki he matakau puli ngā hua ke lata mai tau uawhi uafuma ua ke uawhi uafuma tolu. Koe whahitapu nei tō ono e ke he whalo tau mana ni kua vihu po e kaika lau ke tau whahaloanga ngā hua he whahi ngā hua malolo sino ke tau mga hala ia. Kai mai longa koe tau tupe whawhasi kua manaki ke whamole ke whasiwhasianga tupe uawhi ufuma whā ke uawhi ufuma lima ko malikisi hake fitu po ini walu e pasene. Mai he tau kamale ke tolu po ini whā e miliona tāla. Ke whakaosia ke tau tōla tau wala tāla tutupu he pūli he pō nei. Nā ngā hoa e tau tangata he montu ha tau tōlu i Niue, pui tau tangata Niue ke hoko atu e tau mui ke he molea e hivong fuluma lima e tau mui.
Ko tupuna mai he maanga ko ha kupu ko Harry Jackson. Hiwang fulma hiwa e tau mui hane mga honei. Ko no foto e ke motu ko New Zealand mo amana kia ia. Ke tu e tahe seo e tau mui he mahina ha se petema. Fia lahi a BCA News ke mga aho whauatua e ke whakatūtalo me tupuna. Hangawia ke he hana mui. Ne whanau e tupuna ko Harry Jackson he tau tahe hawhi hiwe seo ua fuluma wha. Tokalonga ne i loa ia ko e matua ko hale poi. Ka mata ngahua whakaako ka muta ia, tō whinatua ia ke he ngahua ko e leo he whahi ngahua leo. Whinatu whakaako leo ia ke he motu ko fisi, si pia foki ke he ngahua mo e whakaako leo ke he motu nā ko New Zealand. Ne whakaosi mai hana tō ngahua ke whahe leo, si whinatua ia ke whona ke pule tōlu e tau, tu ka tawhai ia. Ko e ke pule. Osi e hana ngahua e ke pule mo e whinatua ia ngahua pisinisi tau whalawa ki ha kupu tala hau mai tupuna ko Harry Jackson. Ko e tōtaha e longa e tupe hana he mga aho ni ngahua pisinisi ke whakatai atua i ke mga aho ni ngahua ia mai whakatuwhono. Tala hau mai fō ke tupuna ko Harry Jackson e puhala ke mui loa ke kai e tau kai ke malolo e sino mo e aua ke inu e kawa. Pēka e wha ai. Ma poe koe mana, i loa na koe koe mana, i muka e siau tau. Ai hoko sia, si pēo ka, e mori, o no ke hau tu hau ako, o si mamasi. Koe tō rahi inu kawa kona kawa niu. Ka kou, ai koe mana inu au he kawa. Sia i ura tapaka. Koe tō mana ia, no kone au he nosi, koe tō mana ia ne ke tupu mai tō ngao ka hao. Si pihia mau i ako ko le veki, si whapeheo he nāki ke patakau a wheneone, te whao mo tolu. Le veki to mana kai, ua kai tu mai to mana ngako, to ngai au mai ki nei, ai kai au runga, kai le te mahui nahi a, ai kai au runga. Ko pihia ne mau i ako e dofi keira, kai, suke tau mohe, tunga mangaho, ko ua ne paka wharawa sarata, ka kai eo si mohe, kai whakamua ni ka hei kai mitaki, si kai moe e mongo fia ta mohe, si pehe wharu. O ta rau tōru ke ua e tamapaka sarata, pēo, ai ao ngā he sarata, kai whakano e tau kai he aho. Pihe e whakako hako ke matakau a Whineone Plus. Tō whakakise e whamatalanga mo tupuna ko Harry Jackson ki he tau whakaholoanga fō he TV Niue he mahina Iulai hangawia ki he tau tangata mo i whakamana he 50 tau pule whakamotu. Tō lahi e fulufluala e he whanonongo ki he tau tala tu whakaholo ki he mui he tupuna ia ko hale poi Harry Jackson. Ka pihia tau tōlu a tau walatala tutupu ke lata ia mo pūli he pō nai liu matuta ki mai he pō tuloto ke lata ia mo tau walatala whakapiri tānia. Ka mawehe atu ki he awhiawhi no no wha munui ne pō.